Curioso ahora el mga vivientes de la ciudad si porque bigla ya queda agresivo el campaña del Philippine National Police contra el droga, ese na administración del nuevo presidente Rodrigo Duterte. Este pregunta ya hace pasa el mismo residente de la ciudad con el portavoz del Police Regional Office 9, con Police Superintendent Rogelio Alabata, cuando el huésped de honor del Dateline Teleradyo en Denantes Aga. The pronouncement of our president na participate na rin ang police to conduct anti-drug operation, kaya we are still fighting. We have a courage and determination to conduct police operations to eliminate illegal drug problems in our country. Kaya yan ang nangyayari ngayon. Bakit kami very aggressive in fighting against illegal drugs? Before, maghuna ka ng drugs, ikaw pa ang kasuhan. Mag-dismiss pa yung kaso mo. Tawanan ka pa ng mga drug dyan. Dahil hindi kaya. Por causa, según con el protección del PNP desde palabra del mismo presidente, mas queda alto el moral del mga PNP. Por causa con este, como hindi mas na-descansar di la operasyon kontra con este droga prohibido. Our forces in the ground are still monitoring against these drug personalities in the affected barangays. Kasi mayroon pang mga users, drug pushers, who are not able to surrender to the authorities. Mayroon pa dyan. Ya nota también el PNP por causa con este, ya abahay el supply del droga na entero región. Después de este, lo mismo el portavoz del Zamboanga City Police Office Chief Inspector Ellen Galvez, ya puede también habla, kaya sinti sila el menorada del droga na syudad. Sita pwede tumira el mga operations na Zamboanga City, although simultaneously we are implementing the double barrel plan, meaning we are targeting both the drug personalities, street personalities, and the high value targets. Ya prinsipya también el plan double barrel del PNP, kaya taman target hindi lang con el mga low profile drug pushers, sino asa con el mga high value targets di ila. Pero el triste aquí, ya habla el PNP, ya escapa ya el cuantos kanila este tiempo. Albert Luna, Dateline Zamboanga.